Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Hakatay po ng iwan komiti invitees kapa ilan kasi dyan kapa hadug na tapat sa UDP mga rekal pagkipulok na mali kaya doon lang hangni tulong kasi kapa kamen kapa hadiyan di pulpos nem ni ka UDP kayo yung kanigaying kabitnat kayong kapaskam but immediately malamba yung kaniga jinya tulilang yung ginaginawilam nila panwanra biyang iya gajing sensya kadar kapapod kapasuba pagkaban ajimentoy na manda ipadba kaniga state di jungi mata kasi kamday am kabarong official mata pilarong sa UDP na kuno ipiladang kanika kabat sa UDP ro gajing deng yaw new batch kalong bang iwan hang ni bagi penkop gurom lang yangi kumgin baitis iya kata gajing rung kabukat satay haka platform kabubiyang iya kaba nilay-ray pansayarong haka platform kabubiyang tangba iya kan nakaba siya niya puri layo mentol niya puri na kapatay ka sa TV ngayon na UDP laki ang pinila UDP ng iba bindoro kambo ang unikun mabindo iba bindoro ang binyan tray lang okay bani wa kung kayong kung bakran president mandan one niya tray lang kamdan ganono ka jiga pat ka jiga para o UDP niya tinlay ang gaway iba bindoro kuburong ba aburong mi mga krapati ru ba ngin say kindo iba niya tray lang haju kay iba bindoro ang ba pilit kunday wasyon ba jirong UDP maulay Indonesia kambal mga hadug manta ba UDP kaday ban ID ket iba bindoro matray lang supan niya kay bakran ni president mandan ka UDP kamday kanong gatti jono ka UDP kaday kata ka party kabanam ta kipadba kamsyong hakata ka jinglong associate na kamsyong hakata ka ba kumba personobi kasyong haka boys og ipadba ya ka ba ngiru ni sawan kanang manpankanya ka party UDP ta daw kolong bangila idon kam ya ka change sa pagkastil jungi day kita sa kaway kindia ngiru ki kadan ang kajikita lang ya pi nomor unong seng inodon mata lang UDP in mina MB hangi gibli banyak kan ni kata subjek ngamso dihap ngamso lapriang dengan isku apa nang takani bangin sayong lang igipolok bagin ya wan niya tray lang hagaju kami hagaju ka shatri hagaju karong hagaju lama day tang katahi wang ko menta pinakon bad minister badalah government bat pi bas dasakyat harai fisnau kum no rai pidang la pinakon rai maguru dai wei kawai hespa bat kawai rude minister abi kipakla kamday ya kaspa ba banhit igibreu kasyong ka service yung pi ka pile ayu igipad ba tigay kita ka ba dong kam tinga nga day barlok we jan bagipad ba tigipad ba gin sa ay ka juba haga akulay